Kebangan yun ako kita magtanim na China. Lamarapada. Yung sale. Abung asidaydi ko yara mayuni 42 ki jurisdiction si ko ko yang jarmo abung saktubam kuktang timotei na PR chingkat na tiaba tu di je practical Yana purakna ba Delhi-da kuki muni maitai wari saba horaba sida hoigi sumaina iramdam jing ngak pada hai tare ko achau ba thodang lo haningi hoji kuki sing na tawning khangidana ke lakpagi time jore hai se 24 ni hai 25 ni packing to badi yamna emergency ni dana hai di ko kona Aikoy moredagi lanjen sarakpa more hainong mukhongda leiba aigi imingna more tirawangmadagi aigi mingna hanthem thoi more tirawangmada leijaba hauji haujingna kampa relief camp da leijabane ngasi si aikogi yamna su nungaiba ungmingbe yam nungaitaba bamite kaigino habda kebangan yuna ko kita magtanim na China. Lamarapada. Masagi mapangan na siya talaga kung kita magkano na matiyang pagbilang ko ya ungay amasong mukhay kung si Chupakaw kung ilikin na lang ipamiyami na muri gini miyami na mukhay angangan ito tapos sida kapaba yan yan namin mo da sumay na matiyang pang mga bukoy sa nuhay na ako isoda so na tumisage aduga Jani dito magta masida na yan yaw na nungay at hanan lay bukoy sa nuhay Ogi palau sinian gi atau leron sabam gi ek makan gitu yu thak pasi laga yu tha ga kara dar mai tha lam de usi po kanu gi ching ning ja ya masakat pho re usi fabrication mi gi ju lag yau diau sale abung asidaydi ko yara mayuni 42 gi jurisdiction si ko ko yang jarmo ni yu tak pala ko mai ho ko to to gai usi lambi da tholak setha ba ho ra ni ana ko gi yu thak president housing ka section ri ho biro si torom ba gi yang sida jumai lom sakat phore aduna si yarige di si thabu thadok piro yu ta ju soma thapio mai nung sukhatan ko katan Twbiganu nung sidagi jo ko gi akan mamieng sang bo jan jara gani si palau sunyan na thobu ma am le ron chon me am yu thapa moi bi ko ji mieng sang bo rani ana yu thai bi sin nau sin ra section ko biro noi na pabung saktubam kuktang timotei na PR pusilak padu kam turige noige kai ba sarokta nalada hundo ga sakhang da basing na kaplami hatlami haibagi adu khitang peace lak na ningai PR do pusilak puni hoyekti anoina ching dadi adu ada leitaba kuki dadi adu ada leitaba kuki adu da ngangrakano already ekhoi separate tawramni handak ke ekhoi ge Mei tang ahum do ekhoi na remembrance day da ekhoi na numit tu pangthok laroi ekhoi na suppression day kaina ko remembrance day do suppression day kaina thum ga mamit machu tana ekhoi numit pang tho da rom ni aduga ekhoi humlen nunglen karikara kuklen as adu ada phangga do basu ilap lap na dre sumai na paige do ba pomda sok pomda le rane do ekhoi remembrance day dagi suppression day scams haina to tho idu noi kalak piganu kaino haitare di noi si kalak chabayam kalli haidi minai di kai haisra yam lem na lening ba sawa ko social media rom da di get face haudong mai thong pambi pan ba kayong buna kay nui manunggi kay mata kamai phifom lebra ekhoi gi nosa kari phifom da leraba
situation si kaya mo wang na lera ba do kay mata khang da ba kamo na wa jang ang nga dum dilen tor ga le yi sini ne ha tori si pot to adu ga eke से एक इंची में थोड़ा लंबा वाला मेरा छोटा भाई इना इसी नुपा पितु कंकप तोरी बो एखोय रिमेम्बरेंस डे दो सप्रेशन डे काइना पांगथुक तो दो रे ने नंगना जितना kaya lau khung nga to re so nang na yo liba angang sing na libak na pharu inat like culture nga ke do ba nui gi no mai pai ba mi sing do kuki da lan tarak pangam dre di noi aswa imphal manung da 650 manung da adu ada ngang badu charol loin ba type ta li do mnia ba adu ikai dro be a man of my wood in hydro gentleman da le she hai bdu chingkap ta na te ba tu di je practical ko practical da su to ga do mnia ba adu noi practical su to de kai mata su to de kai mata pa su to de ngam de gi no gi prajana noi gi pathodo pathodo phui phudaraga nalada lang thok pibdo adu dagi nang su gyan taro ko nang kaya wa lao khung ra le su nang di thak class sek mai macha kai na imphal macha na ya musit ma ong na to nang kaw ra bro ha how we gi ok chan ne ngai thongi ba kai na yu thong ba kai na ya musit tho oina ko bu nang kaw ra bro hoi robin nang budi atib di khang de nang phau di ko nang di na thi phau su karamba color no khang ni ko amu bra angang bra ko khang ne du phau adugan ni silakanu ko yam nei ning ready ne ro arem ba noi gi mi na dum pathou du phuthak kre mu khai du ni ba khangabo aduna pari mom ne romita mangang ne thoibaneli kopal kari kara kopal nung pal ru machan kari kara ispek kaga hapaga moye thulau bi kangbu do thiko che olkhi sindrung man bi man ba kangbu do phanyane ne ha nogi nong sa sing do amtang asi sakmai chingda ka ba sat lo hayo ne noi YouTuber amni kaina noina ngang thok po wa si nat cha de ba ma phau su ngasi phau ngang thok tri ne me communal sagat na ni ngai khak te ni wa ko tori je kharagana pangai de gi training center de gi lut tu thok pa no me du mi tara mi mga trup tri agum ba punchilaga mayang macha khangde ekhoi gi ichi ina musalman brotherhood hoi de gi noina sien khrani ba ha na thibong cha na ni ngai ha yu thak na ni ngai ha noi di am phawe ne am phawe ba narin di am le ba ipan manung da di narin am le ba isu yam taram na okchari chingdon de gi sumai na MARVIN na yenge ba adabo awang room hin bayade nong pok room kum bayade ko handak di mari tat pan ba kanja master ba isi sak pan pa taptel hai ba tapta hai ba tabu sak thuam oi thukang ko gilen kai na ha ko gilen pipe to ko bru de so do ni kai na sak thu natik na te ne me na tao na yam ba MARVIN na kuki occupy Kangleipak force 1 part 3 2 1 go sin tak to 4 5 to 8 to ak to ni
khangaba aidi gan su security su ning oi kanam ta su ning oi ikai dro noi gi pok na phom ipu hak thak ta gi lei phom ni egi lam ni kai na hairaga lai khurum ba phau chat na ni ngai mi gi mating security ni ba sak thu sa noi 40k 50k boiler mayam du kadai chat lage puthoro dana mi kun kobru da thao mi lising kun ekhoi gi thangting da tharo ngam gedro ha adai di BSF lebani mobile lebagi adu ada ka ga haigani ha noi de maram de dum to ni hoi sikai to muka noi ge pat noi ge ining thau haibra sining thau haibra hui thuning thau haibra noi ge le semba MP sana yaw ba as kai yes hana tom sana di achum mangak tangangoni kai praya mayam ikoi magi tamak leri kai na haye hojik noi MP da achum mangang bakanda noi kai MP nupa mi gi chagum kuki gi paisa ariamba paisa cha banopa gi matang da ngang bakanda na sidi action di kan gani kai ni ki bagi hap crack ni adu da ni kai na to hramuka asiro noi asiro noi gi yam limba thokna lerga praja mayam le tum sna gi damak hai do asiro sakthu sha mikithi ole khi ma changa ta phui na saksing duga hei kuling ka mangari ma cha sau tabro sarakanu sarusino ikai su tu ngamoi ku but Marvin is still alive ai Yaifare ge kuklenda Mayam good evening Mayam wakil katang phungdok chagi dunai live se thadok charapani esunate wakil phungdok chabani masidi Mayam na su kari khanmanu haiba amangam de hojik ki wana taba pass hogiba long matam asang basida sune akogi lai ki matang da hoi di lai ho hayodram ni na ko yam ngam dam nang kari hairaki hairagadi nang kari khanggen hairagadi wangam am leiroi de ne ko aras aina chalo warming up horo so lang da bi da warming up horo lang da bi da ko kau lower change to aduga aina haining ba amatang haijo hairagadi laire haiba me amama topper ke amadi chai khudingi maiteina topper ta ba adumati ki tara la eba masi hai duna ai hai pass toba aigi thabanga tabada kuthing jaba ta ba su ya ado meyam lana lobi gan wakalon phongdokpadi afaba wakalon khannabagi tanja ama aigi wakalon phongdokpa sidi sike sukai dabrana khalaga aise live se thadok sopan te samjalaga hairabada hojik aina khangakpadagi hona koigi class 12 ki to hongdor masai class 12 amdi 10 gumba se sumem pamatam da top oi base maitai gumda rank 10 phaw base chan base ayam oi ba ko ayam ba oiraga su sum interview loba matam natra keno loba matam da hoigi question matam da hayeng kari plan lei kari orekani nang kari wakalon lei haibase sum phongdorok pada handaki su mangai re mamang su mya yaure aina thengna mya yaure ba iram tam kan ba haibase number 1 kaino da loina di changi aduga interview loba matam da doctor oini engineer oini adu oini haibase ayam na haiba ko ado masi ai wakalo myam ju dum phongdok piro ai comment anu katang ju pihan ninge yam seng na ga ti ko sigum badadi pire fare fare du bodi ai problem leite to botabu wakalo ju phongdo aningi adu ai live sida myam gu wakalon so ai pathok chaninge ko
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 12 ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯕ 10 ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯂꯦꯞꯄꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯃꯦꯟꯇꯦꯂꯤꯇꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯣꯏꯅꯤ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯂꯣꯏ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯆꯠꯂꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯣꯠꯇ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯔꯚꯤꯁ samna habda IPS oidana officer oidana akhoi ke hai tare iram dam ngak pada doctor su ngai doctor na ngai jina lambi amadani mana mo phatte haibati natte doctor khudi ma ya appreciate tawgadabani no tawgadabni oire budi phari ni kesu gaide tawbu top yamna gentle oiba mongda khoi iram dam se ke hai doino yam lai mak ai hai tramnina wanga ma sai tre lai hai basing jina yari gai khoi top oiraga civil service ta IPS oidana MPS asmyam lei ko ta ai khangdaba myam lei civil service ki manungda aduga top su tangam daba top 10 su tangam daba adaidi kuki myam jina hekta civil service ta IPS adaidi adu PS ada PS myam ma tawraga makhoina law je makhuta paibagi mongda police ki lambi da haitare Manipur da hujik yengbiu ama mai wasunatana respect of the doctor je respect on the bri simadi ai haija ke masi lana lobi ganu respect of je wat pani amna police officer boiraba ma je IPS na traga kino boiraba as respect aroi bini aduna aina haijaning badi any position lepa ichini now sing ama masing family sing nasu as iram dam gi khallaga ko kitang dorga su civil service sida mai mit se kha unjan haninge hoi kana gumna haimbe IPS myam ama lei adu myam ama lei kana de ko de ado leiba myam je aina khanbada DJP oiba ngambe je meitai da ama khatang amara ani sugra ba khangdre ado sigumba matang oiba IPS afau ba myam ama leraga su police ki civil service ki matang jida di meitai je wat pa kuki sing jina mako ena thangba je masi am noi je da bai tare ado ai wakhala je phongdok charakpani maram aduna family ichin naw sing ama mana isa sing amadi isu sing se yariba makhai kaisu kai dabra na khali IPS oidana natraga chauba officer oirega leibak chalaibada yaubaduna phabra na khale aina khanbada leibak chalaibada doctor ko to de haibi wanate moibu singtha na te haibi wanate but maduduga leibak si ju khanbam darkar leba chumme nationalism gi wakhal di amta chenre yaudre amadi active service oige IPS oige haibadi amata yaudre doctor engineer da tawleire aduna mina lakchara administration gi line da samna hairabada mane german na hairiba kuman line hairiba je akoi gi administration gi lambi je masi je doctor ne di pai ubya banate ba maybe ai lalambadi ai pairam bi yang ya mudar khangde like maram sing bai maram yang khang bana tamina ado sumi mom tamda administration gi line je yarok taba akoi gi ayam bana kuki na oi khlakpa moi bu kalau bai was nate minat kota gi na mar changre adai ri akoi na doctor gi site ta chakre topper myam na ado topper myam isa su myam isa gumba myam su yauri ado nakhoi puning sonda da bida ekta administration je paina ba hoigi iramdam jing ngak pada hai tare ko achau ba thodang lo haningi hojik kuki singna tawning ba taw ya rai je ko maram yam lei masi amarom da aina khangda badi myam lengani hojik PR la awari je kanano meite khata wa bai tap to we maybe I'm wrong ai lalamba su ye adubo sumi mo matam da myam legre ado sigumba wadi mi kya taning ngamoy ado aingonde heiba myam ma discussion da wangang banina aina wangang ba sigumba se taning di ai ado ai humble request akoi gi administration gi line je masigi lambi se masi akoi topper myam jina oira akanda da iramdam akoi gi nusiba helakba amadi keno ngakningapagi iramdam je kaningapagi wakhalo je chen haningi doctor na kaningde nusi de haibai wanate doctor na kandoi se mi kanbani mi gi pulsi mi gi life kanbani aduga administration pai ga daba myam jina iramdam len leibak haitare masi kanbada achauba thodang lawgadra na khalle so aduna myam aigi wakhalon sida aran ba yawraga su ngakpiu aduga
ai respect ti loi tawi doctor oigera engineer oigera adagidi thi kotpo oigera adagidi noi kotpo oigera ai loi respect tawi kuki na IPS pareng dani leirise len taukibai ama romda pairak tabai wani DG pareng da leikhre paloi loitong bamna hairise inau paloi na haije amti chuma bane sumiyengo IPS ki kino se sumiyengo ba noi police ki list amtang yengo Google dam tsanga ga kana kana no na yong patlawa adui targade dum mitop se yumi am kan pata bane ba yam kane ba sumaina paloi na phongdorei ba adagidi German na phongdorei ba adagidi kuman salai na phongdorei ba sumaina ichin nausing na wakalo je katang thambiramo minute amari gedang ai live se thar loisin jarage haibudi yengi ba myam sinasu thambiyo ba katang doraga su ai comment ya pianing be wanante wakalo je phungdo aning ba interview het yeng mama tamda as ai doctor oini engineer oini hab ya man oya pose masi katang ai odi amna nungai ta ba hai gadra aina ga lare ka re ga di topper go era maga de ko khanga ta bani lare hai tabni na ko si sang ro ju oi roi da ba uduna judo da angang ji ta lei ni class ta ra ga aina hi ba jaga da ado lai hai ba kangu di ayam bana moina oining ba jaga da chatna phona ba da problem thu oi drang khali henna moi da mai pa ko oi ga drana khali aduna wish bi boy na ni keno da topper oi ba 10 position bu ta ba 20 position ta ba myam je civil service ko yi administration je changhan jani masi family sing na chu yamna tawon jani hanjan jan haijari doctor yam brana khalein khang doctor se yam ba ka khang de lekai khuding da lekai ama da doctor ma taw tara en lenga da thawak phang da yam am su lei ri ba doctor ko orega aduna tambya ba tamjal ro ga oi da yam lenga ni aduna doctor se ayam zo he ni tabu hana ori ba sing je phana oi han ge se chahi manga tara ji da tang gap oi helaga oi chahi manga tara je amtang civil service akhoi hogum ba da administration je paina ba tawbiu mem yaning na ai gi wakalon je yaning dra su yaning te dum habiu chumi ya chumim ta habiro ka dorage life is lage sa ayuk te gi na ina khalami sigi matang da mem life chelo sil lage mem keno se yaning te tang taning bani nupi gi na nurse nupa gi doctor engineer aduna di nurse engineer macha masu duna asisi oinaba na amuk moida wanomba adune paloi wakhalon dam phaje ta sengna paloi na thamai ba wakhalon magi kino si de yamna appreciate towe yam chumme ai wakhalon da so ayu yani lowe paloi gi wakhalon je kwa ai wakhalon simaina thamjare mayam gi comment je ngai bani yaning da bam yam ayam man oi ra male live sele lage miyam tang thamam ge da ngai ri ne yaningi hai bu wa ji 100% yaningi hare yaning bogum bani nongthong bam premjit na adum ming adum haijara ge yam bai chin naw me ama ming adum pat sage mohon live si yang adi har utana nang suwa IPS oidu saru IAS oibana hena phai yam chumi wakalon du thagachari konthaujam khangan ba adona lai bai chin naw sing administration je paibiu noina lai hai bai bu do oiram ni na administration je paina ba amtang iramdam je kanbada nakhoi achau ba thudang lobiramu haibase ai asoina request tawjari Yaifare paminarase
hojik ching tam mathong maram khangde ching na chingmi na tam na kum yadraba tami na ching na ka yadraba nak leidiba kuki madi mai tai gi lal sida yana purakna ba Delhi da kuki madi mai tai wari saba horaba sida sumaina jati kangup amaga hunra amaga laikhat na ba thau thak padona kariam na badona ching tam thauram adu tawri ada tawri hadna sibin suaiti oan chan kharana pangchen chen pangang lang ni bisi kariam na boin thole naga kuki di maitai ga hauji kuki ga maitai ga nak ta dan leiriba Delhi da kuki di maitai wari sana na ba thaurang tawra phamba horaba sida amaga kangrup machel amaga ukhatna na ba ching tam adu tawri ada tawri hai basi yati kangrup furup amabu kariam na boin thole maram aduna masi aikoi bab taga ni hauji asigumba thoning da thousing throk tan bi moi khoi siam chaba yam mathau tai maram maduna wa ngang ba sikjin ma yam mathau tai mai kai am dai khoi 2023 gi megi tang ahum da kuki di mai tai gi lan thoi hai dai ne aduga megi tang 2025 gi megi tang ahum masida ai khoi leiriba MLA hupusida yati kanglu furup toan gi MLA kya leiri machida MLA singna asi tawdu mi ada tawdu mi haji haji PR matam dida PR leiba sida MLA mai mathau kaino MLA mathau di only subna gi assembly da power leibi wani assembly da warep leplaga adu tawdu bada tawdu da haji PR matam di MLA adu ada haiba sigumba program hekta kausillaga hekta megi tang ahum da adu tawni ada tawni MLA sing si tawni ada tawni haibasi masi khitang khantaba yam mathau tai maram ni kaino MLA haibasi only assembly ji pham ya ba te PR ne maram aduna MLA mathau ta di huji PR matam ji da subna khakta gi huji suspended animation leiring sida ai khoi government athuba da government siam ngai gi kaino kachin koya kaidorino adagi political party sing apply to bu yabri adar government siamba or natragana absolute majority leiba BJP na government siam ngam drive ji koi hodro no ura poni masida leiba leipak ning ba pam ba di MLA singna masa gi leiba political party dagi chongthok ga split tawraga government siam ra bu hona ga damni madudi natana koi PR muthapangam boy PR tawraga PR thamlaga adagi secretariat force mayam tawraga Manipur da leiba parja miyam da kai tawni haiji parja miyam hoji thoiba thodo wa thok chathariba thawong sing asina uredra maram aduna koi yamna chechin ba yam mathuk tai maram aduna parja miyam ai koi hoji MLA ge power kai no su koi khangji PR matam chi da aduna assembly pham yamate assembly da si tawdu mi ada tawna haiga dubda MLA singda aikoi nama loba aikoi masi thoni da thok dan bi mo aikoi 16 minutes chai wafam thamjari Manipur la yaina mayam na di khangi dana e lakpagi time jore hai se 24 ni hai 25 ni baking to bodi yam na emergency ni dana hai di ko khona e Manipur job gi matunda e khalgani are bhai sahab ADC su purakte adu gi sumaina e compromise it oroi furit ka adu su khalli 15 kg pu bagi matodani but Adi Manipur ki shopping tawri da adu ki agi mama gi agi bag extra pugani na khalli adu sajik packing tawri jengal ge law furit tengo mayam jami adu su mayam jami adu su ai confuse ni kamba furit pu bagi mato dani ai na itu lo bo pare itu pro lo bo pare itu lo bo pare furit si gai te agi set pidi mayam lo thok tana tham hare adu de gi decide tawni kamba puni ai na har kahi jane se na yam excited oi bada yam phajaba furit pugani khalbada ko phattaba furit ta pudana chatkani mafam jo bagi matung da ei ekdam gusai ga apne upar kari gino I see furit se puratri ba is almost complete oi do re anjik hills gi time ni kamba hills ka su slow ni adu khalli ni